Reagan amakipe i Burayi agaruka muri shampiyona nyuma ya international break ariko duhere ku ikipe ya Barcelona perezida wayo yitwa Joan Laporta mu by'ukuri arimo arinubira ivunika ry'abakinnyi cyane mu mikino ya gishuti avuga ati Rafinha's injury is a shame in my opinion. Ati imvune ya Rafinha biteye isoni uburyo yavunitse, icyo ni igitekerezo cyanjye cyase bikojeje isoni. FIFA must make their calendar considering that our players play for big clubs. Ati FIFA igomba gukora gahunda y'imikino yayo ishyira mu gaciro yibuka yuko abakinnyi bakina ama club akomeye. It was just a friendly match. Any match ya gishuti raho. And then one of the team's best players suffers an injury. None umwe mu bakinnyi beza b'ikipe yacu akaba imvune. Of course it's annoying for all of us. Kandi birumvikana yuko rwose twese biratuje na biratubangamira cyane. You can't blame the players. Ntabwo warenganya umukinnyi. They are professionals abanyamwuga and they give all of their country. Batanga byose ku bihugu byabo. But the problem is the crowded schedule. Ariko ikibazo nuko imikino ibicucikanye ari myinshi in the time of the season, kandi muri iki gihe cya season nk'iki where we are praying for everything. Aho tuba dukina dushaka guhananira ko twatwara byose. N'amagambo yabwiye rero ikinyamakuru bita Mon Sport. Okay. Aya magambo arayavuga kubera yuko Champions League ni kuwa kabiri. Afite ishingiro ryo kubabara. Na perezida wa Barcelona ariko na perezida wa Federation ya Brazil, umuturage w'umunyabrazil, umubyeyi w'umunyabrazil wabyaye Rafinha yitwa Samir Shaoud, perezida wa Federation ya Brazil. Yitwa na Samir uyu wacu. Okay. Nawe yitwa Samir cyane. Hari imico se baba bahuje cyawe na mungano. Imico yo kumenya statistics. Usibye kuza amazina mukene kumenya nawe yaba ari umuntu ukunda ibintu by'imibare na statistics. Ko hari igihe yabaza umupira wa Afrika. Samira akunda imibare n'ibimenyetso. Izi kamera kubera ko mutazimenyereye umunsi zaje zizabafata mugakora utuntu. Narabwe ntubwisanzure buri hafi kurangira. Ubwisanzure bwa radio cya radio. Urabona nanyuze akanake kubivuga. None bari hafi pe. Bana bajyavuga ngo muhora mutubwira ngo uyu mwaka shawe uyu mwaka ntuzarenga pe. Ujya kuri YouTube ku mashusho nibyo ntago uzarenga pe. Ari turi rero kuri buri muntu wese yanarize ibintu marangamutima ye yirebye kameme nibyo yavuga nyine kuko ni perezida Barcelona ntago rero yareka kubivuga nyine ko umukinnyi yavunitse ariko FIFA yagerageje kubitekereza. Buriya Barcelona izishyurwa 150 by'amadolari by'amayero something 150 by'amayero 150 by'amayero ndebera niba by'amasuwisi naza kubeshya abantu ndebera kse FIFA yishyurwa 150 cyo cyo ndisiri rwose. Nahoze mbisoma muri iyi minsi iyo umukinnyi wagize imvune muri iyi mikino FIFA kwishyura 150 kubera ko nyine niyo nyine cyaho iyo international break. Hanyuma nuko nayizirikana ko club nizo zitwaba abakinnyi, club nizo zemba abakinnyi, club zifite uruhare runini amakipe y'ibihugu ndetse by'umwihariko na FIFA kuko nta club zihari birumvikana ko abakinnyi batabona aho bitoreza cyariza kugira ngo bazajye gukina izo tournament zirimo n'iza FIFA nk'igikombe cy'isi n'izindi tournoi. Sinavuga rero ngo byakemuka bite kuko ibi bimaze igihe bishakirwa ibisubizo byarananiranye. Amarushanwa ku isi arakomeza kwiyongera kubera ikiyongera impamvu ni eshatu. Abakinnyi bubu uzi Barca Rafinha bazamu 150 by'amayero. Yego Mango bazayaha Barca nyine mu gihe bavuga cy'ibyumweru 5 nyine 5 week injury nyine mu gihe cy'ibyumweru 5 azamara arwaye FIFA izahishana 50. Urundi rugero rwa hafi na kugira ngo abantu babyumve neza nka Real Madrid muri 2023 Vini na Kamavinga bajya gukina amakipe yabo y'ibihugu ubwo Vini muri Brazil na Kamavinga muri mu Bufaransa baravunitse icyo gihe
izi mvune za Vini na Kamavinga Real Madrid FIFA yahaye miliyoni y'amayero biterwa miliyoni y'amayero biterwa n'ingano y'imvune urumva nyine ni igihombo kuri club barebe igihe abakinnyi bazamara badakina kandi urumva bari abakinnyi bakomeye b'ingenzi hanyuma bakicara ubwo bakareba nyine bakaba bati igihombo twabateye twagikemura gutya so mu by'ukuri narivuze nti amarushanwa yo ari nayo yinubiye cyane ko yavuze ko imikino iba ari myinshi bicucikanye azakomeza kwiyongera kubera impamvu eshatu ya mbere abo bakinnyi barahenze kubatunga kubabeshaho birahenze niyo mpamvu usanga bagerageza gushyiraho amarushanwa menshi cyangwa se imikino myinshi kugira ngo barusheho kugenda babasha kubona uburyo babakama bababyaza amafaranga babacuruza wowe umubona ari umuntu nabo nabonye mu ishyirahamwe ryabo ry'abakinnyi bari professionel ku mugabane w'Uburayi babireklama ngo mwaduhinduye nk'ibicuruzwa ntituruhuka nk'ubu ngubu barava muri ino mikino ya za Champions League kuvuga bahita bajya mu gikombe cy'isi bazava mu gikombe cy'isi ni ukwezi kumwe bahita bagaruka mu mashampiyona yabo ubwo urumva umubiri wabo kameme ubunaniwe niyo mpamvu hasigaye haba n'izi mvune z'igihe kirekire cyane ariko barababwira bati nawe se urasanga umukinnyi uhembwa 2.5 ku cyumweru 250 ku kwezi ni miliyoni y'amayero Rafinha ahembwa 320 y'amayero ku cyumweru wowe uhembwa hejuru ya miliyoni y'amayero ku kwezi hejuru ya miliyoni y'amayero nk'ayo mafaranga yava he nibyo bavuga mugomba gukina imikino myinshi mugomba gukina shampiyona mugomba gukina za Copa del Rey mugomba gukina za Champions League mugomba gukina za World Cup z'amaklub mugomba gukina journée za FIFA z'amafriendly mugomba gukina imikino yanyu y'ibihugu mugomba gukina za Copa America mugomba gukora nibyo bavuga abakinnyi rero bati iyi mikino hari yagakuwemo ikagabanywa imwe ntibeho kugira ngo natwe tujye turuka impamvu ya kabiri imikino ubundi bakabaye bakuramo hanini n'igihugu kuko bose niyo barekarama kuko rebezo ntawazivuga kuko nizo zibatunze ubyibuke kuko zibahemba nyine buri cyumweru ntawajya kuzivuga none si ibihugu byo byabaho gute bitagira imikino navuga ngo ya gicuti yo kwipimiraho yo kwitorezaho nase bazajya bavuga ngo mugume muri club ngo tuzahura wenda mu gikombe cy'isi cyangwa muri Copa America cyangwa muri Euro gusa ntibikunda bazakirina match 2-3 kugira ngo umukobwa agire umutoza agire yo arasambroma murambabarira kose ko kugenda mba nasiga gake nshuti yaje nasiri rero Iberi yirashe kayishema Imbongo yavuze ngo iki ni beza ntacyo twayirega yavuye mu kabuga kamushana aha bitangiye kuhagera oya izo za gahunda za Nasiri n'umuhungu n'inshuti yanjye bita Freddy Musoni buriya rero nko mu mitekerereze buriya nko muri izo psychology ushobora usanga wenda nk'ejo mwaraganiriye umubwira nk'ako kantu bikagenda bikakuguma nko mu mutwe ari nk'igihe mwagiye umukobwa ndavuga nk'wenda nk'abo bavanye waruvuze mwaragize nko kuganira nk'ako kantu nko misitambutse hari igihe oya hano umukobwa navuga banasiri none mukamana kaganiriye hari ukuntu rero bishobora oya ahubwo icyabaye umuntu nahamagaye ubwo ni Freddy Musoni we naramuhamagaye ariko ntago ari cyo gitumye mbivuga muri psychology n'abahanga muri psychology turabyumva nakabera sanzwe ikomereza nta Imbongo na gishyashya umwe twigende waje namuhamagaye Freddy Musoni nose uko nsanze ari byose Imbongo mu banyamakuru zireze ziramenyerewe bisanzwe bibaho reka dukomeze ubwo nyine bagakase ubwo bagakwirakwiza nta kundi nabigenza ubwo kabaye kajya kwenyera kutundi namanganye karansanga hano hanze mu kanya ari ushobora kubikorera ngo bishaka ndakuba ariko mwigeze kunserereza ngo nandike inkuru n'utwo tuntu dutrendinze rega izina riguma mu mitwe y'abantu ariko ugiye kuba nka Harmonize wavuze ngo Diamond ngo yasabye Arena ngo muri Tanzania ni iyihe ntago nayumvise kayishema arimo kogeza Macao na Tanzania ni Macao na Tanzania iyi match kadi yanyuma amashusho aza kuri televiziyo Imbere avuga ati urabona abanyatanzania ati babaganira umupira cyane maze Imbere ati baba bari ku materemusi baganira icyayi ni Imbere ni akayishema yaravuga ngo bari ku materemusi baganira icyayi ngo bamwe ibyayi baganira icyayi karakenewe naza kukumva ntuje nawe nawe murabona mwakanye ariko iremereye kugera mu zabayo turi mu byo ngo ni umukobwa ariko ni umutoza ntabwo umutoza w'igihugu nawe wamubwira ngo abakinnyi muzahurira muri komite cyangwa muri Euro cyangwa se muri Coupe d'Afrique gusa iyo mikino ni ituma nawe abasha wenda kubashyiramo igitekerezo cy'uburyo yifuza ko bakina
niyo kwitoza nyine niyo kwimenyereza niyo kwityaza kugira ngo avuge ati ariko uyu nguyu wahindura amaka ibyo wakenaga muri club yawe yego ni byiza ariko twebwe hano turashaka ibwibi nta wabikwepera nyine as long as uri umukino rero perezida Barcelona ibyo yavugaga nabyo ntibyumvikana icya gatatu ntiyiha uburenganzira bwo gukritika imikino FIFA ishyiraho y'ibihugu kuko igihugu nicyo kibyara umukino nanone ni ikintu tugomba guha agaciro cyane igihugu nicyo kibyara uwo muntu none se reka tuguhe urugero reba infrastructure ibihugu bishyiraho n'amapolitiki ibihugu bishyiraho kugira ngo bibashe kuzamura tara none nko muri za Brazil ho usanga ni nka kimwe mu bintu biba biri muri gahunda y'igihugu gutyaza impano no kuzihereza ibikenewe byose kugira ngo zizasohoke zijye gukina hanze ushoboka kuvuga muri za Brazil buriya ngo kimwe mu bintu babaraho ubukungu bwabo mu kwinjiza amadevize harimo no kugira abakinnyi bakina hanze benshi kubera yuko baravuga ati tuzakenera idolari tuzakenera amafaranga y'amanyamahanga kugira ngo tujye ku isoko mpuzamahanga baravuga ati abahungu bacu tuba dufite konti n'uburayi bafite biriya bifaranga byinshi cyane bamanura bagashyira no ku makonti ya Brazil biriya babibara nk'uko twe twubara icyayi nk'uko twebwe tubara amakawa n'ibiki ni ikintu gifite akamaro cyane ku bafite benshi bakomeye bahembwa neza bazana ubukungu bwabo mu gihugu bigahindura nyine ubuzima bw'abanyagihugu niyo mpamvu n'igihugu gishyiraho politiki zo kuvuga ngo reka tubashyireho ibikorwa remezo n'ibiki tubazamura none se ingurane uwo muntu yaha igihugu cye ni iyihe kitari ukwikinira so ibintu rero bya raporta ni ibintu bya perezida ubabaye nk'uko wari umaze kubivuga ubizi yuko afite match zikomeye imbere afite Atletico Madrid muri weekend Atletico Madrid azakina yo gatatu yego ahita yongera yakire muri shampiyona kwa gatandatu muri shampiyona no kuwa kabiri bahita bakina muri Champions League umukino ubanza nyine na match retu afite match y'umweru bongere bakine match eshatu na Atletico aho rero ko adafite Rafinha kuba yagera ku kantu rwose ko kuba atishimiye kuba yavunikiye mu mikino y'ibihugu birumvikana ariko nta kuntu byava twibutsa abantu ko Rafinha imvune y'uburyo iteye ni imvune nyine yageze kuri match ekipe y'igihugu Brazil akinaga n'abafaransa bakiniraga muri Leta Zunze za Amerika hariya muri Massachusetts biza kurangira avunitse arasimbuzwa yagize icyo bita ischio jambier mu itako rye ry'iburyo ischio jambier ni ubundi ni imikaya itatu igize iba inyuma ariye dora kwisi iba inyuma mu itako ni imikaya itatu y'ingenzi ituma ischio jambier nubango niyo mikaya ituma umuntu agenda arambura akaguru bigahurira mu ivi akagenda ikazamuka igasa nkigera hano hejuru muri hance cyangwa se mu rukenyerero ni naho haba umutsi ukomeye cyane ukunda kurwarwa n'abantu bakunze nko kwicara cyane bakunze nk'abashoferi abantu bicara mu biro cyane 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 umuntu ageze mu myaka yo hejuru umutsi ukomeye cyane witwa nerf sciatique nayo niho iba icamo ahangahe inyuma mu itaka zamuka isa nkigera hano hejuru gatoya cyane rukenyero akaba rero nerf sciatique n'umutsi mubi niwumva umuntu ngo arwaye nerf sciatique by'umusengero ibyumweru 5 kandi Rafinha adahari muri Barca rero yagize iyo biceps ya femoral biceps femoral cyane ariko urumva nka Brazil rahombye ibaze nta Rodrigo uruhande rumwe juste nta nuvuga ngo muri Rafinha zabaragarutse nibyo nkubwira ariko nyine nibyo nkubwira arumva zaruka ariko nk'umuntu yigeze kurwara isaha n'isaha bashobora no kongera akagira gutya bikaba byagira nuvuga ngo hasigaye Martinelli na Vini urumva ibyumweru 5 no urumva mu kwezi kwa 5 mu matariki cyane akuzko seza biri atkurangira yazakina imikino ya nyuma ya gusoza shampiyona wenda bigiye bageze kuri Atletico igihugu muri bukakara bakoye muri Copa del Rey Atletico irabagora cyane batsinze bine match ibanza muri Rusaka match yo kugira baragerageza bashyira mu 3 birangira basezerewe kwa gatandatu saa 3 kuri Rwanda ariko baravuga ibirega ntabwo ari bo bonyine nabonye ko na Arsenal zatakaje abakinnyi muri imikino ya gishuti ba Declan bara Arsenal yatakaje abakinnyi 11 ariko Arsenal nekereza ko ni imvune zoroheje ni imvune zoroheje no kuvuga bati turi mu mikino ya gishuti ariko Arsenal tube turetseho gato turebe twabashampiyona bamushinja yuko anabeshya imvune nk'ubu rwose mu muri Arsenal irimo gufikinga injury bya ntago wabyizera by'abakinnyi abakinnyi 11 nk'ubu rwose bano ba Declan ba Madueke na ba Bukayo ntabwo wavuga ngo bagize imvune ikomeye kuko Bukayo nta match nuvuga ngo agihamagarwa yahise agenda nta nubwo yakina barabivugana bacemo gakeya bano bakinnyi basena kuko wari bivuze Bukayo yahise agenda nta nubwo rwose bariho bategura match n'Ubuyapani yahise yigendera ava nyine muri rassemblement cyangwa se muri camp agenda Madueke nawe yasubiye i Londres nyuma yo kugira ikibazo cy'ivi rye ry'ibumoso urumva
ubwo bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Irigwe ni Madueke niwe yaba yaravunitse ko yarakinnye urumva hanyuma Eze nawe murabizi ko bakibahamagara yasimbuwe na Ben White urumva we ntiyagezeyo Ben White niyo yanatsinze bakina Irigwe yaratsinze sibyo numva yaratsinze igitego hanyuma Eze yagize ikibazo mu mfundiko kuri match ya Leverkusen muri Champions League Saliba nawe ntago yitabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu y'Abafaransa kubera ikibazo yagize muri cheville cyangwa se mu kagomba mbari mu kirenge cye cy'ibumoso. Magarayesh nawe yagize ikibazo mu ivi ubwo bakiga finale ya Carabao Cup na equipe ya Man City. Hanyuma Timba nawe yagize Timba wari ko yari yaranavunitse na mbere Timba nawe yari yaravunitse mbere ntago yitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu bwa Peiba. Hanyuma Pierrot Hikambier akaba nawe yaravunitse ubwo bakinaga na Maroc match arangiye gutebe ihe baranganyije Equateur na Maroc baranganyije kimwe yego yaravunitse. Hanyuma abandi ni Odegaard ubwo nyine na Zubimendi nabo baravunitse mu mavi. Ubwo rero nuko bimeze. Arsenal iragaruka mu kibuga ku itariki enye saa 3 z'ijoro ikina afina ikina kimwe cya kane cya FA na Southampton. Abagiye bose uvuze niba zagutura abagaruka oya no rucabana no rucabana nago 11 bose baba bari hanze harimo bakeya bazagenda bagaruka ariko abekeneye cyane muri match champion bazahita bakina muri Bournemouth kwa gatandatu tariki 11 saa 7 liga mu mibyiza ariko nabwo barabakeneye bafite Sporting iwayo bazakira nta kintu yavuga ubwo rakaryo ngibyo. Hanyuma mwabibonye ko derby yagize muri Tottenham yego derby yaje muri Tottenham afite match 7 nko kurira umusozi zimusaba kureba uburyo yarakora ikipe ntige mu cyiciro cya kabiri. Byabibabaje cyane ko ikipe yatwaye Europa League umwaka ushize yaba igezeho kumanuka ku cyiciro cya kabiri. Mu by'ukuri yego na sezi ishize ntabwo byari bimeze neza muri shampiyona ariko abantu bati ni amakosa ya management ya Tottenham mu by'ukuri isa nitarigeze muri iki gihe yitegura neza transition y'ibihe yinjiyemo. Tottenham yinjiye muri gahunda yo kugura abakinnyi bahenze no kuzana abatoza bakomeye kuzana abadirecteur sportif bakomeye ariko uburyo yabikozemo bakavuga yuko hari ukuntu bubatse ikipe yabo ariko ihenze cyane nko muri ziseze ebyiri bakoresha miliyoni 405 bagura abakinnyi batandukanye ariko bakagura abakinnyi batari ku rwego rwiza cyane. Bakavuga bati rero hari disappointment yo gushora amafaranga menshi expecting ibintu binini hanyuma ntibabashe kubigeraho muri shampiyona. Bakavuga yuko rero uwo mwuka utari mwiza kuguza abakinnyi bahenze price tag zihenze abatoza ukabasaba ibintu bihambaye nyamara abakinnyi batari ku level yo kureponda bisa naho imbere muri Tottenham haba hari umwuka utari mwiza ubututumba kwirukana abatoza bya buri gihe. Nko muri sezo warayibonye yuko uyu ni wa gatatu ujemo guhindura abadirecteur buri gihe. Igenda rya Daniel Levy wari umazemo imyaka myinshi ari muri senior management y'ikipe. Hari ukuntu ubona yuko uwitwa Joe Lewis ngira ikipe uburyo bwo kuyimanaginga bwamugoye cyane muri iki gihe. Birasa naho rero icyo Desirbaje gukora gikomeye ari ugusovia sezo yasinye imyaka 5 ariko no kugira ngo barebe ko yasovia sezo hanyuma wenda bazarebe ukuntu bakemura ibibazo biri muri Tottenham. Biragoye kuko bararusha nabango Tottenham irusha ikipe iri muri relegation zone Makipe amanuka barabarusha inota rimwe ryonyine. Birumvikana ko baramutse batsinzwe nka match imwe amakipe bari magatsinda za West Ham n'izindi bahita bisanga n'ubundi muri relegation kandi birabagoye cyane kuko abakinnyi babo benshi baravunitse. Wenda harimo bamwe bagenda bagaruka barimo nka ba Udogi ariko hari abakinnyi benshi babo bavunitse mu gice cy'ubusatirizi ba Bentancur ntabwo baragaruka. Abakinnyi babo nka ba Kudus ntabwo baragaruka kandi n'abakinnyi babafashaga. Birabagoye cyane ariko hari n'ikindi kintu Tottenham gikora kitishimira n'abafana. Uziko hashize nka 3 Tottenham burigire kura umutop scorer wabo kubera kuri hari Kane ari top scorer baramurekura ajya muri Bayern barekura Son Heung-min yigira muri Amerika. Ejo bundi barekuye ka gasore ka Brendan
Johnson ajya muri Crystal Palace niwe watsinze ibitego byinshi sezishize urabizi ko ari nawe watsinze igitego cyabahesheje Europa League watsinda Manchester United bakavuga bati se ko tubona abakinnyi beza n'ubundi bagenda babarekura mu by'ukuri bakazana abandi bakinnyi bagomba gushaka uburyo byaintegra mu ikipe bikagora nyine ikipe n'abatoza hanyuma ikindi bari kuvuga ni uburyo ba pointing abatoza kuko bari kugenda bazana abatoza n'ubundi nabo birukanwa handi kuko bazana nka Igor Tudor yari yirukanwe muri mu ikipe ya Juve bazanye Deserbi uheretse kwirukanwa n'ikipe ya Marseille kandi na Marseille nayo ntiyari ahantu heza bakavuga bati rero bakazanye umutoza byibura nkuko yazinye imyaka 5 uvuga ngo umutoza bigaragara ko aho yaravuye hari byiza yakoze gusa nka Deserbi champion abongereza arayizi yabaye muri Brighton ngira ngo ni nabyo bihe byiza Brighton yagize bajya muri Europa League nanubwo aragaruka wenda hari cyabafasha ariko biramugoye cyane kuko agomba gusova nyine sezo yabo kugira ngo bagome mu cyiciro cya mbere uyu mwaka katujya mu makuru agezweho nabona Jean Baptiste amaze kugira ngaha muri studio mu isaha ya kabiri tuzaza kutuganira ku makuru yo mu Rwanda menshi cyane ku makipe yanyu hari umuntu unyandikira ambwira ati mumbabarire nkumbu ya pe mugire ikintu muyimbwira Rayon Sport irimo amakuru menshi Rayon Sport irimo amakuru menshi cyane turaje mu kanya mu isaha ya kabiri ikintu cya mbere ni amakuru